Ningizimu Afrika thokoza sawubona Dumela Absheni and hello umkhuloti lo from number 5 Lovedale Street Marshalltown Johannesburg CBD. Bakwethu abantu baseThekwini, abantu base Cape Town, abantu base Port Elizabeth, people from Mpumalanga, people from Free State, people from the Greater Northwest, people from KwaZulu Natal, the Greater KwaZulu Natal and all the greater places of South Africa. Ngiyanibulisa nonke, ke a le hlompha, ke a le rata, ke a le dumedisa kaofela ko leng ko teng. Le itse gore bua mo ke mo go bua Rammokwa ke Mmina Thakadu. Ke setlogwana sa ditlogwana sa ra setšhele motswase le sebele go tswa go lehatsheng la ko Botswana, dikgosi tse di tonna tsa ko Botswana. Ba gaetso ke a le dumedisa tlhe, a gona molato sengwe le sengwe sa peritshiamo, a gona go nkare nya go tswile so se se masho kgotsa go yang bosigo le mosaralla, bosigo le mosarra tshega modimo tlhodile jalo ga gona gore nka bua ke reng ke a kwa le kwa ka re sia ko ka re tswa hao ka re tsena ha ka re tswa hao ka re dira jang nyaaya modimo tlhodile gore selo se nne teng, lorato le nne teng, kagišo le yone e nne teng. Ngiyanibulisa bakwethu ngothando olukhulu, udumedisa inyanga enkulu, inyanga yompedi, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinkulu, ikhehla labantu labatsala. Mntaka baba, today I want to speak, I just want to speak out about something that you need to know. My topic is about ukuvuswa kwesipoki semali. Ukuvuswa kwesipoki semali mntaka baba is a ritual that is it's a ritual that one undergoes for certain reasons. One, I want to tell you something. Akekho umuntu ovuka nje avele nje athanda ukuya enyangeni. Nami nginje angithanda ukuthi ngaye enyangeni. But ukuya enyangeni, uya enyangeni uma umuntu uphoqwa isimo. Uya enyangeni umuntu uphoqwa izimo. Uya enyangeni umuntu uphoqwa isimo esithize. No one just dares to go to an African practitioner just for no reason. You can never wish to stand in front of someone who can communicate with snakes, pythons, snakes, river snakes, and all those kind of things. A person who's using goats, monkeys, your dog skins, your what, things that I do, Minam Kuloti. There is nothing which is persuading you to come and stand rightly before me. But isimo sako, ukudinga imali, is the main thing that pushes you from home. People are coming as far as England. People are coming as far from Australia. People are coming as far as Austria. People are coming as far as Dubai. People are coming as far as Saudi Arabia. People are coming as far as China. People are coming as far as Qatar. People are coming as far as England, coming to see Dr. Oti, the African Sanos, Inyange Nkulu, the oracle of God. People are coming from very, very far places just to come and see me. But what is pushing them? I'm saying to you, there is no one ongavuka khalo kenyangeni. Haona motho khallang ya ngakeng. Nge ngaya kwenye nyanga mina, I remember in those years kungathusi ho sa tshose. That's why now mpona ke le smart boy, ke le charmer boy, ke le a handsome somebody whenever I'm on my videos and even on my office, because of ngengaya enyangeni ngabuya ngithukile myself. So the reason epusha umuntu ukuthi aze enyangeni inkinga, and inkinga izinjani? Financial problems. Your financial situation is the one that is pushing you. Your financial situation, your finances, the issue of you owing each and every bank, the issue of you owing each and every bank entity, Mashonisa and everyone, is the one that is leading you. I have to go and see that guy. The issue of you owing abantu, owing you school fees
is the main issue that is driving you to come and see me. So, ngisendabeni lana yokuvuswa kwespoki. What is the main reason ukuthi one undergoes a process of vuswa kwespoki? First and foremost, ukudinga imali. Secondly, pressure from home. Thirdly, debts. Fourthly, many other things that I can count. So, uma umuntu ukuthi ufuna ukuvusela ispoki, I want you to know that you must have at least a minimum of something like 35,000 prior to 50,000. Why am I saying this? Because uma sivusela ispoki sidinga imali isikhanyiso, sidinga nembuzi. Imbuzi, we need a goat. Le mbuzi siyayihlaba, sivusa lespoki ukuthi sivuke. Ngamanye amagama, sivusa lespoki ngesihlwane samadlozi ukuthi singahluphi, ukuthi singabi nenkinga. And lespoki uma sisivusile, usibeka endleleni, awusibeki kwakho. Usibeka endleleni, sikusebenzele singaphandle, singangeni la ekhaya. Sikusebenzele singaphandle, singangeni la ekhaya. Sifake imali emabhenki, sidonsa abantu ibhizinisi lakho, sikwenzele yonke into, but singangeni la ekhaya. Asisebenzise sikuphi? Sile ngaphandle. Lapho sikuvusela ispoki. Sihlaba imbuzi ayihlaba wena, ihlaba yimina Dr. Uti. Leya mbuzi ihlaba yimina Dr. Uti, sithathe inyawo nezandla nekhanda. Siperforme iritual yethu. Umzimba ngiyowujiba emfuleni. Mamele kirongweni. Uma sivusa lespoki, sivusa lespoki ngalento oze ngayo, oyifunayo wena. Ufuna imali, ufuna ukuphakama, ufuna ukuphumelela, ufuna magic money, ufuna into zenzeke. Lento siyayenza, but we need imbuzi. Nemali engaphekwa 35,000. Umkhuloti lo, ngisegoli number 5 Lovedale Street, Marshalltown, Johannesburg, CBD. Mawufuna ukuvusela ispoki semali esizokusebenzela ubusuku nemini singalali. Kungena imali umuhlele kwin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 
clients abantu baqale bethi umfundisi awunabandla abantu baqale bethi yonke into leyenzayo ibiza abantu bathi mfi bazibonakalisa abantu abekhona. Yilento le wena kumele ukwenzele yona, yilento le wena oyidingayo. Number to call umudinga yonke lento le, you can call me, amanamba avela ku screen, you can text me on WhatsApp. Yonke into yakho uzokwazi ukuthi ilunge kushintshe sonke isimo sakho. Siyabonga.